Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Katba kiseng malang kani kejela, kidang syong yakhi da kelenti ke bajajai, ban persya ya kejing temu jang ke sarkar pedeng, ban wanra ya ke Citizenship Amendment Bill 2016, hak dorbar jang ke parlimen ke ban salongshen. Nakaliang jang ke wai na kiseng san partai kani kejelapan, kata ke Hill State People's Democratic Party, kalaya laka jang kelenti ban persya halor kani keju kaman. Bayakhi da kiseng balang ke balang rukat kum ke jingelam jang ke senjok kiseng balang kani kathan cetai lamingi ke North East Students Organization. Haka kat pratarik mentau naiweng arajar kat kendai. Kinong ilam jangka Hill State People's Democratic Party kelali ikendo yo mutirang ba kejala ukon rat kongkal sangma ban persya ya ke CAB. Kaisis PDP hi horkit hodang nginam pediang ya gani ka anyi labu jing dawakar India ban ngila buru ke jing aj mut ka suggestion how ownership minister ba ya ke CAB hi dai ban long exam naga ni ka state bichumi kata kadai ka ba ngila bu akmat de ya gani ka CAB mtakasi bat kini kami ru hadin katu ba kala khop ya ke all party meeting but nagaliang jong chief minister tu pasi la ong ba par ki party ki de kan summit ya ka stang ke jongki we are very clear enough kalong ba kini ka stang ke jongki but ni sude ban ai kini kila pathai ko par khoi ya ka sai ba ba kini ki par ki ai nang ba kanami lampak lai ki pai ba beru ya kai ka ba stang ke jongki halo ka kan RAB ka ba nang kam government jongka bat ya kini ka si ki balong halo issue ka ba party ke jongki la sanpu suntam ni yengs kam ban yada patron pene ke hok tunai juga nak tak tahu ni sem move entah parti lo kini ka kan RAB pat kunjung lo CAB ni kwa babaro kini ki jingdawa ke jungi ke parti SSP berkiwi ke biru ni ajeng mudu chief ni sebelum ram ba take on board ya berkai ke ya ke jing sengo jungi parti pat khamtam ke jungi baya kani ke jungi ba ka state government narolong ka bala ko mulong secretary men ni what ban khot ka special session nak ka benta kerpang ya kani ka CAB mobat ketu kamene ka 12 AB along bang nak lem ka parti gila kerpan ka machu chief minister wong ba kani ki ngaji mut ka parti SSPDP halor ka ban exam ya kani ka CAB ko ka si ka jongi kalong ka pa ya hap sibun ba gumba ma iru ni Ukraine ba ile juong ba nak lem ka ko chief minister ngala long against kani sukuban parti ka jongi along ban rap isu kalau kita stand berkorban dengan bagai ini stand berapa syak